Nalazimo se u ženskom benediktinskom samostanu Svete Luce. Povod ove posjete je blagdan Svete Skolastike koji se u Katoličkoj crkvi u hrvatskom narodu slavi 9. veljače, zbog toga što je inače 10. veljače blagdan Blaženog Alojzija Stepinca. Jesam li u pravu, sestra Fortunata? Točno, u pravu si. Danas slavimo 9. inače je 10. ali nije nam žao, dapače, drago nam je da nam u navodnjake uzeja Blaženi Stepinac 10. Evo, vi imate posebnu jednu vezu sa Blaženim Alojzijom Stepincem. Vaš samostan ima jednu, mogu slobodno kazati, relikviju Blaženog Alojzija Stepinca. Imamo njegova štola iz Lepoglavskih dana. Sritne smo da smo dobile to, jer kardinal Stepinac je želja uz zatvorene samostane, karmeličanke, klarise i benediktinke da dođu u Zagrebačku nadbiskupiju, međutim nisu prilike ili neprilike koje su bile, nisu dozvolile. Međutim, ova štola kardinalova nama je za sada spona Zagreba, Zagrebačke nadbiskupije, da smo tu s njima, sa Zagrebom, da nadamo se da će doći i benediktinke u Zagrebačku nadbiskupiju. Ima ljudi u Zagrebačkoj biskupiji, nadbiskupiji koji mole da benediktinke budu gori. Kako danas živi samostan Svete Luce? Pa živi molitveno i rad koliko možemo. Nas, nažalost, ostalo je 4 sestre i to smo već u godinama, ali nama to nije ništa strano. Događalo se 3 puta kroz povijest da je ostala 1 ili 2, evo tu je grobnica koja je ostala 1 sestra, pa nama nije ništa čudno. Uvijek je bilo padova, dizanja, tako je i sada. Vi uvijek imate jednu kršćansku nadu i vjeru da u bolju budućnosti. Normalno da je. Ja uvijek govorim i tvrdim, neka me neko opovrgne. Naš hrvatski narod, mi u Dalmaciji, mi na ovom kršu, ostali smo i ostaćemo. Ono malo sime naroda, ono malo sime crkve, katoličke crkve. Tako da nama ništa kažemo. Nema straha, nema ništa. Eto. Kad se pouzdašte u Božju volju? Pa sigurno, bez toga nema. Jer zapravo, evo danas, vi znate sam, mediji, da te dođe strah od tih medija, ali nema, mediji men Bog. Eno ga tamo, kojim je on orijentiran, idemo za njim i nema straha. Evo, vi živite jedan specifičan monaški način života ispunjenog radom i molitvom. Evo, kako je živjeti monaški život? Je li to izazovno danas, je li teško? Kako? Ili je to najjednostavniji mogući način života? Pa kod nas u benediktinskim samostanima je najjednostavniji, pogotovo gdje smo mi male zajednice, gdje nas malo ima, stvarno obiteljski život. Evo. Ispunjen molitvenim radom. Kako izgleda vaš dan? Pa dizanje je recimo rano, govoreći današnjim rječnikom, rano. Neko se digne od sestara 4:30, neko malo kasnije, ali u 5:15 započinjemo prvu molitvu, službu čitanja. I onda se izmjenjuje molitva, rad, odmor, normalno hrana, jelo, i to je tako da kroz cijeli dan je prožeto, kažem, upravo to molitvenim radom. Časoslov je pojačan, ili tako? Pa nije pojačan, zapravo mi kad se časoslov došao na hrvatski jezik, kad se iza koncila, mi nismo imali benediktinke u Hrvatskoj, nismo mogli tiskati, jer nismo imali sredstava, nismo imali zapravo neko ko će se pobrinuti. Međutim, pred 10 godina smo uspjeli sa braćom na Čokovcu da smo ponovno vratili naš benediktinski časoslov. Evo, vi benediktinske nisu recimo kao klarice. Klarice su strogo zatvorene i kontemplativne. Vi ste više otvorene radu s narodom. Evo, koja je razlika između recimo vas benediktinki i nekog reda tipa klarisa ili karmeličanki?
Pa mi smo uvijek bile od osnutka, evo od osnutka Sveti otac Benedikt je osnova, od osnutka bilo muški, bilo pogotovo mi ženski samostani, išli smo sa svojim narodom. U onom kraju di je, kako je, kakva je potreba u onom kraju, tako smo radili. Tako da kažem, mi smo s narodom, i nismo prosjački redovi. Nama, recimo, mi smo danas nažalost 4 ostale, ali nismo prosjački da mi prosimo, da nam se da, nego od rada svojih ruku i ono što možemo, zapravo naši samostani koliko se može, dade se sirotinji, bilo, pa evo i mi od svojih malih prihoda, dade se sirotinji, dade se u misije, tako da smo tu s narodom. Jer, kažem, jednostavno molitva, ne znam, samo molitva ne može. Zašto su stari monasi, stari pustinjasi, su imali kratke, strelovite molitvice? Jer kad je duga molitva, recimo ja ću sad bubniti negdje sat i po, 2 sata, mozak jednostavno otiđe. A kad su kraće molitve, zapravo kod nas je to kratka molitva, mislim kratke, 7 puta molimo, plus sveta misa, 8 puta na dan. Tako da. Tako da ispunjen je dan molitvom. Da, ispunjeno je sve. Evo, vi ste, recimo, ovaj samostan je prepoznatljiv bio kroz stoljeća po tome što je educirao, školovao žensku mladež. Evo, možete li kazati nešto više o toj školi i koliko je sama ta škola i rad sa ženskom mladeži doprinosilo rastu ovog samostana kroz prošlost i povijest? Pa zapravo od osnutka 1639. utemeljitelj, bogataš šibenski Nikola Buronja je zapravo jedno pisano ili nepisano pravilo da sestre podučavaju žensku mladež. I upravo od osnutka tu smo sa ženskom mladeži. Učili su pisati, čitati i računati i razne ručne radove. Tako da su mogli i otvoriti školu. Tako kad su Francuzi dolazili 1808. 6. 8. nisu zatvorili nas. Zašto? Jer je već bila škola. Tako da su dosta generacija je prošlo kroz ovu kuću, pa negdje bi bilo, jer mi smo jedine imali osnovnu školu, fratri Franjevci dolu Svetog Frane su imali za dečkiće, mi za curce, tako da je bilo negdje preko 360 curica u školi. To je ostavilo traga u gradu Šibeniku. Ostavilo je traga, međutim, ja ću reći, nažalost, škola se morala zatvoriti 1922. 21. 22. morali su zatvoriti, pritisak ondašnjih vlasti da ne smiju držati školu, da škola već postoji u gradu, tako da imamo dokument, pokojna časna majka, direktorica škole, piše ondašnjem našem biskupu: oče biskupe, nikog nema da nas zaštiti. I stvarno, niko se nije usudio stati iza koludrica da zaštiti tu školu. Ali međutim, one sa prijateljima, rodbinom, nisu bile glupe, nego su čekale, skupljale dokumentaciju i otvoriše na 1924. na 25. školsku godinu otvore zanatsku školu. Tako da danas u Šibeniku ima još starica koje su bile u ovoj školi. A imamo, kažem, pogotovo ima još dice ili ta staraca, starih ljudi koji su bili u vrtiću. Jer su imali uz školu, bija i vrtić, odgoj. I upravo ja ću reći, ko je protiv obitelji, protiv nacije, protiv vjere, iđe upravo na obitelj. Što je pokojna časna majka Alojzija Luiđa Gojanović uvijek je govorila. Kaže, odgojiti žensku mladež. Kad mi uspijemo odgojiti žensku mladež, onda imamo sve. Imamo naciju, imamo vjeru. I upravo to je stvarno gola istina. Nije li upravo i kriza zvanja i kriza obitelji upravo se dešava zbog toga što nema više kvalitetnog odgoja mladeži? Upravo tako i nemoguće je. I nemoguće je kvaliteta mladeži toliko, jer radu oba dva roditelja, dica su u vrtiću, vrtić odgaja. Ja neću reći da nema prekrasnih odgojiteljica, teta u vrtiću, ali ipak državni je odgoj, državno sve. Nemoguće je ono što katolička crkva, pa i druge crkve, ja ću reći i pravoslavna i muslimani, što daju odgoj, pravi odgoj. Znači, vjerska zajednica, vjerske ustanove mogu na ispravan način odgojiti kvalitetnog čovjeka. Pa upravo tako, jer sve vjerske zajednice imaju u srcu
u srcu 10 zapovidi. I to je ono, kad mi iđemo na to, živimo, pokušamo, mislim, ja ću reći, ja sam, evo, godine su tu, pa uvijek ima padova, ali 10 zapovidi, uvijek se dižeš, ideš naprijed. I kažeš, nažalost, danas se izgubila ona riječ hvala, oprosti, i molim. Tu se to gubi. Kad se te 3 riječi gube, onda ima sve što ne valja. Ovaj samostan ima otvorena vrata, možda da sve one djevojke koje osjećaju duhovni poziv mogu doći vidjeti kako se ovdje živi. Pa može, jer mi primamo isto na monaško iskustvo djevojke koje žele, par je djevojaka bilo i dođe tu, međutim još niko se nije zaustavio, ali nema veze, mi se, nadamo, mi smo sritne da ima u drugim našim samostanima, pa tako da jedne druge potpomažemo. Vama nije ni bitno da ostane kod vas i da ode u nekakav drugi red, opet ste sretni ako je bila tu i kod vas na iskustvu monaškom. To je sigurno da je, jer cura je ostvarila svoje zvanje, iskustvo je imala tu ili bilo u kojem našem samostanu, ako nije uspjela, nema veze. Pogledala je, može, ne može i šta je odgovara. Eto, tamo je otišla. Sestra Fortunata, hvala vam na ovom razgovoru, hvala na izdvojenom vremenu. Želim vam obilje Božjeg blagoslova, vama i vašem samostanu. Hvala vama puno što ste došla, naša malo vremena, da se zadržite i da ipak nego gledateljstvo, slušateljstvo i čuje, evo i Sveta Luca još živi. I živjet će. Pa to je sigurno da hoće. To je sigurno, jer smo tvrdi kamen i na stini smo, na gorci, da nema, a uz Boga. A stina je Bog sam, Isus je stijena. Tako da nema straha. Za budućnost. Sigurno, eto.